Chibay ule pathian hruaina in mei thachan ve kan lo chung kai le tereng maya vain hi mei ni som le panga ani a alom om hle mai lalpa hne na lom thu isoyang u vainun kong hruai tu tan Christian chung kwa ko rana ti thupui kan ngai thla ho le dona he hi lalpa nen kanin pol na atan kan lo mang le theu don nia Timothy ne na tirko pola le khathon pakhat na bung thum chang som le panga thu hi lo ngai thla ila pathian chung te jinga mi engtia om tur nge an ni I hriat theinan ka zia ka ni pathian chung te chu pathian nung ko ran ho thu tak ban le in nga na chu an ni lalpa na thu mal som ro se amen ko ran hi lali suadin lali suata ani a helung pui chunga hian ka ko ran ho karem chawang kadinang I will build my church atiawangin tu man ko ran din tu hi Isua ani ti hi an phathei lawanga an chu boy the hek lawang chu ko ran foundation atan chuan ama taksa nge hlanin ring tu masate ti du da nakara ko ran lo roi masatu te martar ti thesen kha achar tu atinget tu ani a tharau thiang lim chen chil ani hei wang hian eng sarkar ma in ko ran le rin na hi sipai thachak na tenen nuai thin ma sela nuai bo tumin be thin ma sela an la lo cham zel chu ani a ko ran chu athang zela apung zela pathian ram zawna tura thok tu ani angin pathian rampo azau zela ahnangai hela thok ngar mayani chu ko rana chuan Krista ring tu te kan loi hova kan pian te kan vun rong te kan khosak din mun te ain chen hau lo chung hian rin na mun khat baptisma mun khat tharau thianglim pakhat le hla pakhat sahovin rong kan bol ho ani aro pui khop mai tiru lalpa chibai bu ka choi moin lungrem ang main rem takin min chuk tu khoma lalpa achuan biak in ko ran alo chang mai thin ani chuwangin pola chuan ko ran hi pathian chung te family of God ti in asoi thin renga ko ran chuan enge anti kan ti chuan pathian chibayan buk hova pathian an fak hova amengin na anthoka amengin suman tuaka amengin tuarna po an machon ve boka amengin thilpe kan pe a amengin ama awangin anin ti che a pathian ram zawna turin anthoka an ngai tu na an seng bok thin ani tun naya kan rama ngolve te en kol na hau tak zia kan rethar de uhluaya ko ran chu missionary atirte hnukira kan ram chunga tharau bo te man na thok tura du le be sei mi pui chen khat au o mu tur social media te atam mai lali so mission min pek hi a basic hle a ring lo te ring tu siama zirtir disciple ni phak khopa sempui tlin hi a mission min pek chuani a then khat chuan chutiang anga missionary te chu ko honga kan rama missionary na thok so turin an be seya hi chu thanem ngai na owa kangaya ma se mission hi a omzia ero chu kan zir chiana kan hriat thiam atul khop mai kein ka mu vedan chuan missionary te ko hon lamanilo nopang seilen na alo chor chuana leilung chung ko boruak tha kan mamo ti hi ani jok ma a missionary lamai ma in chung ko din tu nu le pa te kan poimo ani ati dam na ain hliam tok te lobo isom le en kol lama hian kan ram tang na sa hle maya ai vena lama hian thanem kan ngai tok lo tlat maya hemi konga hian Mizoram Christian tele zona tlak zong te kan har atul le in ka ria a Christian chung kwa din hi apoimo in a basic tak zetani chung kwa a kan tu le fa te solin a khoi poi velo te hi
kan hum du chuan kan chung kwa Krista chandam na banga hunga ni tin chung ku mai cham rong bol na bol saya kan tu le fa te hi bek ina kan hruaya ni lai zana te in rin ni zana te pathian ni jing le zana te bek ina kan hruai tam apoi mo le in ka hria a ti sual kan nei lian deuh chu hostel te kan da a hostel kan da lo po in an zirna chuan lamin pathian ni jing in khom le Sunday school ang chi bak hi kan in khom tir me lavano pangte bek in an mukhat khop mai kar tlonin pathian ni chhun lam hi an mu hun chu ani ber maya chuwang chuan bek in pon ngai na tok to lova ti chuan rala tangin in khom lavin social media tangin ko ranan ron tong mol thunga an ron sui che boy thunga apoi em ani diktak chuan zirna chhun lamin kan tu le fa te hi pathian ni chhun lambak bek in kan kalpui me ulo ka ti kha thil tak takan ia tamzo ka hi chuan ko ran le bek in an ngai na lova bek in moi le lian tak ti thol tu chu member chung ko te hi kan ni a in khom ngai lo chung ko te hi kan tam em ani lekha an ron thiama na tha an ron thoka an salary te po digit nga digit rukte aron ni a ma se ko ran le rin na lama an tui phak to lo wangin zuan ina nulan ko pa dak san ruya atopa kan hau thale ngam chung si lova kan ema ni kan romin kan na ngoi zok thin ani hi a athak emin ka hria a chuwangin pathian nung ko ran ho zinga mi kan nia ko rana kan tel la ni si chuan thu tak ban le ko ran in nga na ni phak turin kan tu le fa te hi in mang tui lo sela an zirna po kalpui reng chungin an phak ang tokin pathian rong bol na lama te po hin in mang tui sela ti chuan sualaka an kan vengin kan hum theyang ti hi arin omin ka hria a Christian chung ko chu ko rana atelin alang fo turani a ko ran hlat reng chunga rin na achak te han soi turan wang em thin ani in khom thin te hi mi fel ber an ni hau lova an fel lawa wang zoka in khom mo le in khom thin te an ni fo zoka in khom thin te fam kim lo na chuan lama manga engan ni big chuang lo chuti khati ti ho bok hi angai tu om kan ni le nge thina chuwangin chutiang ang tilavin kan chung ko po in khom le ko ran bel tlat hi kan mamo sualaka kan himpha in kan hlim zo kani kan ti a ko ran hi Christian chung ko te hian kan bel tlat angai ani bin tha da le aru ka sual nei te hianin in khom chon lam tur hi an the thei fuwa an mu thlin lo te an han in khom te hi chuanin an ngai sang lo ve hrim thin boka famkim lo ma ila ko ran bel te hi chuan hlok na an tel nge thin ani chuwang chuan then khat ti dan anga kanin khom ban san mai lovin thei top kan chu apoi mo a chutian ni lo chuan kan tharau nun hian atuar perdona chuwangin Christian chung ko chu ko ran siam tu ko ran ban le in nga na ban poimo tak ani ang chi in vena hian kan loina ko rana theu ko ran ban ni tura kan che chu kanin man tui apoimo em ani lalpana thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang u lalpa chungnung bermin mangai tu tukina hian damte in min kai thowa lalpa kan lom hle mai long thu kan ron soyani vena hian hei minis som chung lekatan devotion toite kanan bos seile a Christian chung kwa ko rana ti in lalpa ko ran biak in ti thol thin tu te a in khom ti tlem thin tu te hi ain khom lo te bok hi kan ni zel thina wangin he kan ram than mo boka hian lalpa mason na konga kan puimoni ti ria a iko ran bel na chang kan ria zel theina min tran puila he thu cha manghen min pol ji leng che min chandam tu kan lalpa isu Krista mingin kan ti le amen lalpan malsom theu cheu ro se
ni le nuam le vek ule